wingane zakwethu impela trend video phana ke enkundleni zokuxhumana ka driver wePolo kanye ke enababeli besifazane njengoba ke bebebhizi bematasa bevule yona ke inkonzo yasekamereni ekhona ke emotweni ke ihamba. Kodwa pha masike nokukhuluma wengane zakwethu impela ke sinibingelele kuyona ke imbuso sithi MTV sithi nje mawusaqala ngana kuyona ke channel awuke wenza kulungile uciphize usubscribe nayo notification bell khona uzithola zonke izindaba ke shisayo nazo ke ezitrendayo. Hayi ke wengane zakwethu impela trend video phana ke enkundleni zokuxhumana ka driver wePolo kanye ke nababeli besifazane nje bake bebebhizi bematasa benza yona ke inkonzo yasekamereni ke emotweni ibeke ihamba. Kanti ke wengane zakwethu impela udriver wePolo behamba ke enaye ke umngani wakhe bephana ke endaweni ke uciko koma njengoba ke bavuke phela ke ngabesifazane ke ababili babese ke hamba nabo. Bafuthu impela kokumangazi kakhulu ukuthi ke itheke imoto ke ingevi ke ihambile. Umngani ka driver wavisane waziqala kwakhe impela ke bayiphusha ke inkonzo yabo khona ke emotweni. Bafuthu impela ke naye udriver wasithi cha impela ke mina ngisalindini unyuye yini apha matricket azikhale. Bafuthu impela ke ulinde ukuthi ke umngani wakhe ke aqede abese ke azubamba ke isteering naye aqhumisa ama cricket bevula ke yona ke inkonzo yasekamereni. Bafuthu impela ke yena ke umngane ka driver wePolo ke uthe mangabe selibambile ke iPolo ke lishibilika ke ngalesikhathi phela ke umnikazi wemoto naye ke esabhizi esematasa waluza icontrol wedlisa ke utshane njengoba ke ivisane ke yawa ke yama ke ngawo ke ukhakhayi kobonakala ke besifazane ke ababeli ke bephuma ke emotweni. Bafuthu impela ke izikhethi ke besezi phezulu ngoba cha impela ke isikhathi ke sokuzisusa besingekho sivisane nje zaphakanyiswa mangaba ke bokudlala yona ke inkonzo yasekamereni. Kanti ke wengane zethu impela ngesikhathi ke kuthatha yona ke le video ke laba bebeneke besifazane ke babese sebebuzwa ke omunye phela ebethatha yona ke video uthi hayibo kwenzakaleni. Bafuthu impela ke bavisane ke bakhipha lona ke iqiniso labesifazane bathi cha impela ke sesifile ke la ngaphakathi ngoba bezikhala bezibuya niyasibona basigqoke kanjani bebesingasinikile ukuphumula besiphusha bobabili. Hayi futhi basiphushile. Bafuthu impela ke benjalo phana ke video ke enkundleni ke zokuxhumana ngababeli ke besifazane ke abanenebulwe kanzima kabi emotweni yePolo. Kanti ngasikhathi ke wengane zethu impela ke lona ke iPolo ke liginqika livisane ke lathunya intuthu lathi cha nina nigangela la anazi ukuthi lokhu kwenziwapi hayi aningihloniphi awuthi ke ngithunye. Bafuthu impela ke ibenjalo ke indaba phana ke enkundleni zokuxhumana ngevideo ke etrenda kakhulu ka driver wePolo nababeli ke abesifazane ke impela ke bebevule khona ke inkonzo yasekamereni. Kodwa ke mina ngemboso sithi MTV ngithi nje ake ngehle ngobonda idibane kuyona ivideo elandelayo.